Uba Robertjune Kharjarin, uba along kum ukong san henen kasi ka khandai terik ukalalingkot Kharjarin pusau, ula yop and play perdana ia ka first tur syaprang knockout football tournament Kharjarin pusau Jirang. Ya kan ika football tournament na pelong da kaseng HYC Ribhoi Sepngi Circle, lai don ringkat langru usembut kong sang upa EMH wa lang siem hima Jirang. Kidekot ke HYC na CEC kentup ya ujab khanayor utani shalla General Secretary ke Ribhoi District Warnes Lamin Vice President Ribhoi District kinongkit kam ke HYC Ribhoi Sepngi pensuk Khars Imtil Secretary Najem Kharmalki Srandi Walang Secretary Himajirang ki kenhon seng bhalang kentup ya ke RBYF Western Zone HNYF Western Zone kirang basnong Western Ribhoi Darbar berkipat ba akan ni katan. Lapanya ya kajingnya lang do President HYC Ribhoi Sepngi RC thank you ki team ki bailaka ha kan ni kasngi kilong Umrit Sport Club bat ka Lakro Sport Club bat ka Lakro kabala ban penlim ya ka Umrit ha ka penalty kick da ka saw laar. Ka basket ya ki team bajab ha ka ni ka tournament ki ahai da ka song pisa ka ba arpho hajar tingka bat shipho hajar tingka ringkat ka trophy. Samla kum gajing ai mensim ya pi kum di players bat yangi kum ki nompet kai ka ni ka por kum ta tongin ring nuksa akhiat nak football ha gajing ni betul. Bo pinglong di betebet ha ka football kan mau pihak long ki beliau ki bertrain ya ladi ki bo pentebet ya ladi ki bo pensitom ya ladi bat ki bahikai ya ladi nak pos kum jo ro ha gajing im gajongi ka paman nak sini langidan nak kamret langidan nak kambala langidan nak kam sarkar langidan kam senpalang ki kam senang langidan nak pulih ka buti lemdang ni pensitom ya ladi lemdang ni train ya ladi lemda ni simkia berkenting ya ladi hakilian baro nginom la bersukses ka gajing im na kentung ya pi bat yang hilang baro langidan hak no kam kan mau bangin pensistam ngin penjala ya lagi menta kali to kajak bro gojongi ngamat jing hadu kata-kata now play man ba yakun IAS man ba yakun IPS ngimju don ki papas last lem boleh lese kadau kolong ba ngimsyam la pensistam ya lagi lese ngimsyam nodon kata kajing train ya lagi dah kabajanai lese bangila syam sting no kumta kajing khot ngila baro kolong ladang ikwa berkenjok Syaki kalian lum jangan nambat syaka jingjok tongin pensitong melodi kajing pensitong melodi kali kawai bangin sedang ya kajing em kajongi dah kajing sutu bangidang dolkam banpen klan melodi berkata kajing mensim bersutu ya kajong kajing telot kalau kabadon kame hadu kata hau beliau no blei ladau beliau sutu syuk ya kajong kajing telot lasu smopek tang mangabala tang mga marway bala bantay ya gari tang mga marway baday tang mga marway bakut tang mga marway babiang lut barok babakalut kata kajat mensim dan pertuannya habangi penrit dilade pat kapenlong yani bagi dia smutu hai bagi dan bagi trishto kabenta kabar ya kabangi kuat ban leun naka football kalau ba sibit daya football pi net lupa yang akan ni kamsyong ha kajing tebet jong pi individually kum ki players kacau hak teamwork ke jompi kum players. Lada kini ke tim kompong jersey yo kadang lain mot ki player ki top tip top la si mo ki pelai ele adu international level lada para mo pi premier passball kini ki bostem la si kin tap pi show khatam gol. Mobil ka football tibet lada lada piduna ka teamwork piduna ka jing sotu jimut para pi premier passball premier buram makalian yo le si don kapten kuat ban abgul hi kuat ambak hi midfield hi